Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia kibali siku ya leo. Na leo tunaongelea kuhusu upendo. Utagusia upendo siku ya leo. Basi karibu kwa yale uliyoandaa. Asante. Amina. Shukuru Mungu. Neno langu la leo liko katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa 11 mpaka wa 12. Biblia inasema, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Hakuna mtu aliyemuona Mungu, lakini Biblia inasema tukipendana, upendo wake unakaa ndani yetu. Upendo ni nini? Upendo ni kupendana. Upendo unaongelewa njia nyingi sana. Na ujue kwanza upendo tunatafuta kuongelea saa hizi ni upendo wa Kristo. Kama jinsi Biblia hapa inasema, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, hiyo ndio upendo tunaongelea. Imetupasa na sisi kupendana. Kupendana ndio. Manake sisi sote tupendane. Kupendana. Nikizani kupendana kwetu sisi ni amri. Ni amri. Ni shurutisho. Shurutisho. Kupendana kwetu sisi ni amri. Inabidi tupendane kama vile Kristo mwenyewe alivyosoma, kwa sababu ukisoma Yohana 13:34. Yohana 13:34. Yohana 13:34. Yohana 13:34. Biblia inasema, amri mpya nawapa, ndio, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Inataka tufanana na ile Yohana wa kwanza 4. Hapa Yesu anasema amri mpya. Amri mpya. Maana ndio amri mpya Yesu alituachia hapa chini ya jua. Na amri kuu. Na Biblia inasema ni amri kuu. Mpendane ninyi kwa ninyi. Yes. Unaona? Biblia inatushurutisha tupendane. Maana sio ombi. Ni lazima tupendane. Nilishasema amri. Inabidi tupendane. Inabidi kumpenda jirani yako. Inabidi kumpenda ndugu yako. Maana yake ni amri. Tupendane. Ni lazima. Ni lazima kumpenda mwenzako. Kwa sababu hawezi kumpendeza Mungu kama haupende jirani yako, ndugu yako, kaka yako, mke wako, mume wako, mtoto wako. Ni lazima ile upendo iko. Lakini tatizo siku hizi, kitu ambacho kinatusumbua sana, upendo umepotea ndani ya mioyo ya watu. Watu wamekuwa wenye kujipenda wenyewe, wanasahau kuwapenda wengine. Hatuna tena ile moyo wa upendo. Hatuna tena ile moyo wa kujitoa kwa sababu ya mwingine. Na ndio maana unaona leo hii vita zinakuwa nyingi, mauaji zinakuwa nyingi, kwa sababu mioyo ya watu imekaukiwa na upendo. Shetani ameiba watu upendo ndani mwao. Watu hawana upendo. Ukiangalia hii mambo yote ambayo yanapatikana katika ulimwengu siku hizi, katika nchi ya Kongo hakuna amani, ni kwa sababu watu wamekosa upendo. Watu wamekuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu wamekuwa wenye kujipenda, yani kibinafsi. Uko tayari kusaliti mwenzako
kwa sababu wewe mwenyewe kwanza unajipenda wewe. Uko tayari kuuisha mwenzako kwa sababu hakuna upendo. Hakuna upendo. Alafu tena kitu kingine nimegundua kwamba watu hawana soft heart. Ile wanasema soft heart. Katika Ezekieli, mstari wa Ezekieli 36:26, Biblia inasema, acha nitafute mbio. Ezekiel 36:26. Biblia inasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Yesu anasema nitawapa. Hapa Mungu yuko anatuambia nitawapa moyo mpya. Na wakati mwanadamu anakosa ile moyo mpya ndani yake, ile moyo wa nyama, ile soft heart, anakuwa hana upendo. Anakuwa tayari kufanya chochote kile. Kwa sababu wakati hauna soft heart ndani yako, ile roho ya huruma, roho ya sympathy, uko tayari kufanya mabaya yoyote ile. Kwa mtoto, kwa mke, kwa ndugu, kwa rafiki. Mtu anaweza hata kupatia tu pesa kidogo, ni huyo ile mtu, kwa sababu hauna ile, uko na roho ngumu, roho yako iko inakauka. So uko tayari kutenda kila kibaya. Ndio kwa maana ninakuombea Mungu, wewe ambao unaniangalia saizi, Mungu akupatie tena moyo mwepesi, kama jinsi Biblia inasema, nitawapa moyo wa nyama. Ili Biblia inaendelea hapa kusema, ukiendelea kusoma 27 inasema, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Wakati Mungu anakupatia ile roho ya nyama, anaendelea kusema, yani nitakufanya ufanye kulingana na mapenzi yangu njia nyingine. Yani mimi sasa ndio nitaanza kufanya kazi ndani yako, kwa sababu roho mpya utakuwa tayari ndani yako. Alafu utaanza itakuwa rahisi kufanya mapenzi ya Mungu. Itakuwa rahisi kufanya yale ambayo Mungu anataka ufanye. Biblia inasema na kuwaendesha katika sheria zangu. Itakuwa rahisi kutembea katika sheria za Mungu, kwa sababu tayari una soft heart, una roho ya nyama ndani yako, na moyo mwepesi. Na kila wakati unapoomba, ambia Mungu, Mungu niumbie moyo mwepesi ndani yangu. Kwa sababu wakati mtu ana moyo mwepesi ndani yake, kusamehe ni rahisi sana. Kupenda ni rahisi sana. Kuhurumia ni rahisi sana. Kutenda mema itakuwa rahisi sana, kwa sababu uko na soft heart. Na sisi sote tunahitaji Mungu atusaidie tuwe na mioyo nyepesi, ili tupate kutembea katika upendo, ili tupate kuishi katika upendo. Iko vigumu sana kumpendeza Mungu usipokuwa na upendo ndani yako. Hata unene kwa lugha, hata ukwe, manake unahubiri watu wanasimama wanasema ukwe powerful, kama ndani yako hamna upendo ni bure. Biblia inasema upendo ndio kila kitu. Upendo, amri kubwa ambayo Mungu alituachia ni upendo. Tuendelee kuomba Mungu ajaze upendo wake ndani ya watu, ajaze upendo wake ndani ya watumishi, ndani ya watoto, ndani ya wazazi, ndani ya viongozi. Mungu atusaidie, atupatie tena roho ya upendo, ule upendo wa kwanza, ili tupate kutembea katika mapenzi yake, ili tupate kumpendeza. Amina. Ya upendo uko kama mtihani mkubwa katika maisha yetu. Kwa sababu itakuwa vigumu sana kusema tunampenda Mungu na kabla sisi wenyewe hatujapendana. Itakuwa vigumu sana kusema tunampendeza Mungu na kabla sisi wenyewe bado hatujapendana. Na
upendo kama vile Biblia inasema upendo ni amri Mungu alivyotuachia. Amri kubwa sana Mungu kasema. Tushasoma hii Yohana 13:34, tusome Yohana 15:12. Tusikie nasema nini nayo vitu. Kwa maana ile Yohana 15:12. Yohana 15:12. Yeah. Biblia inasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Haleluya. Anasema hakuna amri. Ndio pale inabidi tujiulize. Biblia inasema Yesu mwenyewe pale, sio Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe iko naongea hapo. Anasema hakuna amri. Hakuna amri. Ile 12. Yeah. Inasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Alafu anasema amri yangu ndiyo hii. Anasema amri yangu ndiyo hii. Hapana ile ya Musa. Hii ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Anasema amri yangu ndiyo hili. Oh yes. Mpendane, malizia hapo. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Anasema amri yangu ndiyo hii. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Yes. Ndio inabidi tugusie hapo. Kwa maana Yesu anasema amri yangu ndiyo hii. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Ndio. Mungu alitupenda. Na ndio maana Biblia inasema Mungu akatupenda jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Sikia jinsi upendo wa Mungu ni mkubwa. Ulimwengu gani Mungu aliupenda? Mungu hakupenda ulimwengu jinsi unavyopendeza na Mungu alipenda mimi na wewe, alipenda wanadamu akamtoa mwana wake wa pekee. Upendo wa Mungu ulikuwa sijue ni useme namna gani. Kwa maana ilikuwa ni upendo wa kipekee. Lakini Yesu anasema upendo wake, amri yake yeye kubwa. Anaisisitiza amri yake kubwa. Mpendane kama vile nilivyowapenda. Yesu anaongea. Tupendane kama vile alivyotupenda. Na inabidi upendo kweli upo. Inabidi upendo uwepo katika safari ya kwenda mbinguni. Kwa maana kuna amri kubwa tumeachiwa na Yesu Kristo. Kama vile mwenyewe anavyosema tupendane kama vile alivyotupenda. Kwa kweli tunapendana sisi kwa sisi kama vile kanisa. Tunapendana, upendo upo ndani ya kanisa. Upendo unaikaa kabisa ndani ya kanisa. Kama vile Mungu alivyotupenda akamtoa mwana wake wa pekee. Ni mwanadamu gani anaweza kukubali kukufa kwa sababu ya mwanadamu mwenzake? Kuna upendo huyo, hakuna mwanadamu anaweza kutenda kama hivyo. Kwa sababu Mungu akatuonesha kwanza upendo wake mkubwa. Akamtoa mwana wake. Ili akufe kwa ajili yetu sisi. Kwa example. Sasa na mimi kwa sababu kwa tutie kawaida kama mwanadamu, na mimi ndaanza kuwa na huruma juu ya ndugu yangu kwa upendo ninayokuwa naye. Na upendo sio kitu cha kujificha. Upendo unaonekana. Upendo unaonekana. Wakati mtu anakutendea mazuri na wakati mtu anakupenda, sio kitu cha kuuliza wala kitu cha kutafuta. Lakini shida kubwa ndani ya Wakristo, tuna upendo wa unafiki. Upendo wa unafiki upo ndani ya Wakristo. Na tuache upendo wa unafiki.
tuache upendo wa unafiki, tuwe na upendo wa kujali wengine, upendo wa kweli, upendo wa kweli ndani ya maisha yetu. Tuwe na upendo ya kujua huyu ndugu yangu ananihitaji kweli, ananihitaji. Tuache unafiki. Tusome ile Yohana wa kwanza soma Yohana wa kwanza 4:7. 4:7 Biblia inasema, wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Haleluya. Naye anamjua Mungu. Rudilia tena vizuri pale. Wapenzi, ndio, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Anasema wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Maana ule apendaye amezaliwa na Mungu. Biblia haleluya. Anasema ule apendaye amezaliwa na Mungu. Hapa kuna somo lingine hapa. Sema ule apendaye amezaliwa na Mungu. Ase naye anamjua Mungu. Naye anamjua Mungu. Maana ukishazaliwa na Mungu na utamjua Mungu. Kwa sababu mtoto anamjua mama yake. Mtoto anamjua baba yake. Hata alelewe katika familia ya kulelewa, atajua tu hawa sio wazazi wangu. Na ndio Yohana anatuambia hapa, anayependa amezaliwa na Mungu. Na atamjua Mungu. Anayependa amezaliwa na Mungu na atamjua Mungu. Na inaendelea kusema mstari wa 8. Ase yeye asiyependa hakumjua Mungu. Haleluya. Kwa maana Mungu ni upendo. Kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa, yeye asiyependa, maana yake mwenye hapendi, mwana upendo ndani mwake amjue Mungu. Maana yake upendo ni Mungu. Ndio Biblia inasema Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Upendo ni Mungu. Ndio maana hatuwezi kusema tunampenda Mungu na hujampenda jirani yako. Yes. Kwa maana upendo ni Mungu. Hatuwezi kimbilia kusema mimi nampenda Mungu na mtu nayeishi naye karibu haumpendi. Mpende kwanza jirani yako, kwa sababu amri inatuambia, amri tumeachiwa nani? Kumpenda jirani yako, kumpenda ndugu yako. Mpende ndugu yako kama vile Kristo alivyotupenda. Oh yes. Unaona? Kama vile Kristo alivyotupenda. Na ukishampenda jirani yako, ndiyo hapo umezaliwa na Mungu. Kwa maana upendo wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Amen. Tushiriki kwanza hapo. Biblia inasema upende jirani yako kama vile Kristo alivyoupenda ulimwengu, kama vile Kristo alivyotupenda. Kristo alitupendaje? Alitupenda kwa kujiweka nyuma, akatuweka mbele. Ndio. Biblia inasema alikuwa na uweza wote na mamlaka mbinguni, lakini akaacha yote ili akuje atuhudumie huku chini. Akakubali kupitia mateso, mapigo, ili akuje tusaidie sisi. Amen. Maanake ile ndio upendo. Ni upendo wa hali ya juu. Sheria. Yaani ukwe tayari kupoteza kwa ajili ya jirani yako, ukwe tayari ya kujisacrifice kwa ajili ya jirani yako. Kitu tuelewe hapa, upendo Biblia inavyoongelea sio upendo wa kawaida. Sio upendo wa kawaida kabisa. Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema ni amri kuu. Kama imesemwa ni amri kuu, maana yake iko zaidi ya amri zote. Kwa maana inaitwa amri kuu.
iko zaidi ya amri zote. Na kama iko amri juu ya yote, upendo ni kitu rahisi tukiamua. Sio kigumu. Shida tunakia kuta upendo kuwa mgumu kwa sababu watu bado wangaliki na mioyo migumu. Wajua mioyo za watu ziko ngumu sana tuseme. Na wakati unakuwa na moyo mgumu uko vigumu sana. Upendo wa Mungu uko rahisi, uko rahisi sana kututawala. Kama Mungu alivyotupenda, na ndio maana Mungu anapenda hiyo upendo alivyotupenda, na ndio hivyo upendo tupende wengine. Lakini kutokana na mioyo migumu za wanadamu, tuna upendo za unafiki. Hatupendane. Tuko na ule upendo na kupenda wakati na kuona. Wakati tuko pamoja ndio upendo unaonekana. Ukinipa mgongo na kusema vibaya, ndio upendo unatawala. Ndio hali inazunguruka. Na kuonesha upendo kwa sababu tuko hapa pamoja, lakini nikipatia mgongo na mimi mwenyewe tena naanza kukritike, naweza kukusema vibaya. Hiyo sio upendo. Upendo ni kumsamini mwingine. Msamini, maki upendo mzuri ni ile wakati na kusema vizuri na kujali wakati wewe haupo. Ndio upendo mzuri huyo. Upendo sio mpaka nikuone ndio nikuoneshe na kupenda. Lakini inabidi nionyeshe upendo na kupenda hata kwa watu wengine wakiwa washuhudia waseme ndio, tusana mpendaka ule mtu sana. Sio kusema mpaka nikuone ndio nikuoneshe upendo. Hiyo sio upendo. Upendo ni wakati wewe haupo, unashuhudiwa kwa mbali, unasema kweli na watu wanashuhudia ule mtu anampenda. Na ndio maana katika mazingira tunayoishi na katika watu wa leo, Wakristo wa leo, upendo haupo. Tuna upendo wakati tuko pamoja, lakini wakati tunaachana upendo hamna. Na ndio maana Biblia inasema Yesu mwenyewe, maana Yesu alijua mioyo ya wanadamu jinsi ilivyo. Na ndio maana akasema amri kuna wao naye waachia, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Unaona? Kwa sababu tuna mioyo migumu, na ndio maana upendo ipo ndani mwetu. Tuna upendo wa unafiki. Tusome wa Filipi 2. Wa Filipi 2. 2 anza ile 1 mpaka 5 tusikie nasema nini pale. Wa Filipo. Wa Filipo 2. Nianze mstari wa kwanza. Ule 1. Biblia inasema basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Ushasikia? Muwe na nia moja. Muwe na furaha moja. Muwe na penzi moja. Muwe na upendo kweli, upendo mmoja. Kweli, upendo wa kweli kabisa. Upendo wa kweli. Ndio Biblia inatuhitaji, inaturecommend sisi kuyatenda. Biblia inaendelea kusema, na I love this. Biblia inaendelea kusema hapa mstari wa 3. Msitende neno lolote kwa kushindana. Ushasikia? Wala kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu. Haleluya. Kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Unione kama mie, I am better than you. Lakini ile haipo. Kwa watu ile haipo. Wow, this is so beautiful. I say, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Bali kila mtu aangalie mambo ya mwenyewe. Care kwa ajili ya mwingine. Jali mwingine. Ni vigumu. Sasa kwa mioyo za watu walio nayo siku ya leo. Wale wa Filipo iko anatuhubiria, anatuonesha wazi.
gisi gani tunaweza kuishi katika upendo wa kweli. Yeah. Yeah. Ndio ile nilikuwa Lakini ndani ya mioyo ya watu hiyo upendo wa kweli haikae ndani mwao, haipo. Kwa kweli, ikikuwa upendo na tawala wa Kristo, ikikuwa upendo uko katika ndani ya dunia Kristo, ingekuwa sawa. kama Roho Mtakatifu anatenda mambo maajabu sana katika maisha ya Wakristo. Na